You pindah dari Singapore ke Malaysia, dari Astro ke Media Prima. Proses perpindahan ni terasa ada apa yang keciciran atau dah hilang? Jati diri agaknya. Boleh tu kalau tak kuat iman tu. Bila saya pindah dari Singapura ke Malaysia, mungkin keinginan ataupun tarikan untuk berada dengan big players di Malaysia was the pull. M. Nasir ada di situ. M. Nasir antara peracun utama lah. Arwah Nana, racun naik. So apa yang tertinggal di sini kawan-kawan, kawan-kawan makan, food, friends and food. Itu yang saya rasa ada rasa rindu lah dengan benda-benda tu yang saya rasa macam I miss this. Rindu lah tapi tak hilang lah. Tak hilang. Belum hilang. Tak hilang. Soal jati diri tu saya rasa saya cerita dengan kawan saya baru ni. Bila saya kayuh basikal di Kuala Lumpur. So imagine on a Sunday di Putrajaya punya main office yang memang tak ada kereta. Dan semua cyclist je yang banyak. Bila sampai traffic light merah saya berhenti. Yang lain semua jalan saya tetap berhenti. Itu jati diri Singapore. Dah kat program. Betul, dah kena program. Walaupun tak ada kereta, all my friends dekat KL semua kata, alamak, sangka kita ni semua robot. Hello robot. Tahu nampak robot-robot sedang bekerja. Lama-lama robot dia upgrade peringkat AI pula. Tak sangka So itu yang you rasa hilang. Dan bila move from creative into management, yang tercicir adalah masa untuk buat sendiri. So you direct ataupun you conceptualize everything. Tapi di management you see the big picture, and then you need to trust. But I gain the learning of putting trust to my deputies delegation. Semua yang kita tahu yang okay, dia boleh handle ni, dia boleh handle tu. I think I learn about that lah. So okay, I mean, we know dalam dunia entertainment kan, this industry is undeniable. Setiap hari, setiap masa ada saja the next new thing, the next best idea, the next media maven. Apa yang perlu seseorang tu, katakan especially kita yang memegang peranan creator, maker, showrunner, harus lakukan atau praktikkan. Dah macam tiba je macam wow, macam detik pula. Atau praktikan supaya tidak hilang sentuhan kita atau sentuhan mereka di dalam industri ini. I think that's the challenge ataupun satu the biggest challenge today is speed. Kerana speed. Okay. So especially bila the medium and platform berubah dengan terlalu cepat, very fast, too fast. So speed is essence. Tapi bila kalau kita terkejar dengan speed dan kita hilang kita punya identity or what is important to you, I think itu akan, that will spoil the broth lah. Dia akan rosakkan kita punya kerja sendiri. Tapi I think from a macro point of view, saya rasa everybody has to be authentic. Be real lah. Kadang-kadang orang kata orang kata kau kena jujur, karya kena jujur. Itu kata-kata puitis yang dipakai zaman 90-an yang sekarang ni dah tak apa maknanya tu kan. But I think authenticity is important. Say for example, if you are the creator, and then what drives you, and you know your audience, and you are writing it for this audience, I think that's a very, very good start. And then dengan adanya a good executive producer yang boleh aturkan, ini sesuai untuk
this market, ni sesuai untuk that market. I think that that can come after. But the starting point has to be authenticity. I think bila kita cerita pasal I mean even at the management and leadership role, there's a lot of workshops or training program for leadership yang bercakap tentang authenticity. Saya pun waktu tu bila masuk dalam leadership role ni, kita pun macam aku nak jadi orang macam mana aku kena jadi orang yang tegas ke? Orang yang suaf Atau je. kan, Orang yang suaf. Orang yang macam Adakah mana? harus menjadi Mahmud Jun? Exactly. But and then I remember one of the workshop or one of the criteria about a good leadership is about being true to yourself. And now the term is authentic leadership. Kalau let's say tak semestinya seorang ketua tu tahu semua benda. Betul? Betul? So if you are authentic enough, you're real enough, kata okay, ni barang aku tak tahu, kau you tell me. And then we make decisions. Dia, I think dia kalau macam Maru cakap, mau berani je. mau berani and you must know what you want. Yeah. And honest about who you are targeting. Betul. Betul. Pasal Kita tahu siapa kita. I rasa kalau I tak pergi Malaysia kerja, I wouldn't learn about demographic. Betul. Sini kita ambil sambil leka kan, pasal it's my own playground, so it's just like just produce what I like. But what I like might not be what is suitable for the demographic out there. And then I tak pernah terfikirkan siapa yang I nak tunjukkan. I bukan nak tunjuk setakat mak bapak I, family I je kan. For it's a bigger audience. But then when I actually went to Malaysia, that was when I actually learned pentingnya demografi. And colour coding as well. And colour coding apa semua. Yes. Sana ada hijau tu belong siapa, biru tu siapa, merah siapa. Parti-parti ada sana, ada banyak parti-parti politik kan. Sini tak ada, jadi tak faham. Jadi sana lah, kita jadi more sensitif lah. Kita jadi more sensitif. Ini is penting. I think you make a very good executive producer because you think like an executive producer. You should find a new producer biar dia buat kerja-kerja you. Tiba-tiba you masa sit at the executive producer. Kita cari duit. Okay. Encik Adi ada apa-apa soalan? Saya nak cakap welcome home Datuk. Welcome home. I nak Macam tanya, you cakap authentic. Yes, you are right now. kita ada macam rapid fire punya question aja lah. Okay. This or that, itu atau ni ini, fun, or something like that. Okay. Kita cepat tak ada salah, tak ada betul Okay. apa yang you rasa je you nak jawab. So here goes. Macam main game itu. 1, 2, 3. Anda bersedia? Anda bersedia? 1, 2, 3. Ketupat atau lemang? Ketupat. Rendang atau ayam masak merah? Ayam masak merah. Air gas atau air sirap? Air sirap. Kuih tart nanas atau Nutella tart? Kuih tart nanas. Kuih tart nanas. Makmur atau suji? Makmur. Sampo ready made ataupun sampo dah siap sedia? Sampo ready made atau sampo custom made? Sampo surat, sampo duit. Okay. Hari raya nak dekat wak. Ini promosi raya ni. Punya feel pun macam raya punya feel. Okay. Alright. Untuk diri saya sendiri, sampo ready made. Kudapan atau manisan? Kudapan macam epok-epok. Manisan. Okay. You rela hilang kunci atau hilang beg duit? Hilang beg duit. Hilang pasport atau hilang sekarang dah tak pakai kunci semua pakai kita pakai kunci lagi tau. Kita masih lagi belum pakai. Ni hilang jari ke hilang beg duit? Sorry. So hilang beg duit atau hilang kunci? I think hilang kunci lah. Hilang kunci. Boleh pilih-pilih. Macam tak boleh decide gitu. Okay, tak apa. Hilang pasport atau hilang IC? Hilang pasport. Saya tak nak hilang pasport. Saya rela hilang IC. Hilang family atau hilang harta? Hilang family lah. Tak nak hilang family. No. Pilih Awak rather hilang family atau hilang harta? Hilang harta. Hilang suara atau hilang pendengaran? Hilang suara. No. Wait, Betul ni awak dikenali sebab suara awak. No. Kau lebih rela hilang suara atau hilang pendengaran? Rela untuk hilang. Saya rela hilang suara. Saya tak nak hilang pendengaran. Hilang you rela hilang deria rasa atau hilang penglihatan?
Saya rela hilang deria rasa. Hilang penglihatan atau hilang suara? Hilang suara. Hilang jiwa atau hilang akal? Hilang jiwa. Awak rela hilang jiwa daripada hilang akal Lupa lagi Saya You rela hilang hilang akal, hilang akal. Saya rela hilang akal. Oh, daripada hilang jiwa. Okey. You rela hilang duit atau hilang reputasi? Saya rela hilang duit. You rela hilang kemahiran berlakon atau kemahiran melukis? Oh, lama. Cepumas tu. Saya rela hilang kebolehan berlakon. Saya tak nak hilang kebolehan melukis. Nak elaborate tak ada Nah, sebab saya rasa melukis tu saya ada banyak me time. Dan saya rasa saya treasure that me time. So, hilang kemahiran melukis atau hilang kemahiran penerbitan? Hilang kemahiran penerbitan. Hilang. Cuba sebut hilang dengan 3 cara. Hilang. However your ekspresi dia. 3 ekspresi. Perkataan hilang. Tu 3. Oh. Suara. Hilang? Okay, saya Okay, Cik, maaf Cik. I bukan rude Cici tapi dah jeling je. Cici dah jeling. Sorry Cik. Sorry I Cik. must take this. Okay, hold on. Okay. 1. Okay. Anda dah terlalu conscious dah. Okay, first one. Hilang? Ni poyo betul lakonan ni kan. Kaku betul. Audition kena audition fail ni. Satu hilang. Third one is hilang. Okay, 3. Dah tiga? Tiga. Itu 3. Sah 3. Okay, sah 3. Alright, okay. Cik Adi, I nak tanya lah kan, pasal you dah kawan lama kan. Okay, kita dah nak dekat closing. So, I must ask, apa tentang Kai yang takkan hilang dari ingatan you? Mandi bunga. Simple. Wow. Saya dan dia je tahu. Yes. Okay. Should I like prop or no? Like macam kita ya? Okay. Okay, sekarang on dia pula. Okay. Oh, man. Okay. Apa, okay, Cik Kai. Cik Kai. 80 Cik Kai. Apakah tentang Cik Adi yang takkan hilang dari ingatan? Peristiwa ke? Anything Okay. Yang takkan hilang daripada. Okay. Ada satu peristiwa ni, saya dengan Adi memang we went so far back lah. Dia tiba-tiba muncul dekat Perth untuk visit saya. Tapi ada satu ketika tu saya bawa kereta, dia bawa skuter dia. Kita kat sana apa? Di Singapore. Dia kata okay, kita nak pergi satu tempat lah, can't remember. Tapi kita naik bridge yang dekat Nickel Highway, naik pergi masuk Shears Bridge. So bila naik situ, saya bawa kereta, saya tengok mana Adi ni? Mana Adi? Adi tak ada, rupanya dia accident. Habis jam. Lepas tu Jam apa jam? Traffic jam. Accident jadi jam. Jam aja jam. Saya tengok mana Adi tak ada. Lepas tu tengok kereta pun tak ada. Tiba-tiba macam very surreal. Kereta tak ada, Adi pun tak ada. Saya seorang. Cakap, yang mana yang real? Saya real ataupun yang ni? Cakap, aku ni dah accident dan pergi ke tempat lain ke? But then we realise the accident. So terpaksa dan cari dia dekat, I think tak macam mana, kita jumpa di hospital lah. Hospital. Kaki patah sini. Itulah. You ada apa-apa nak tambah lagi? Tak apalah, biarlah saya rahsia antara kita berdua saja. Yes. So for today, untuk hari ni, today punya konteks, apa yang you takut hilang? Sekarang lah, untuk sekarang ni, untuk masa apa sekarang, yang fasa kehidupan you sekarang yang ni, lu rasa lu takut sekali hilang. Saya sekarang ni
what is playing in my mind banyak tentang geopolitik Melayu, sejarah Melayu lama. We are talking about being Malay sebelum Sir Stamford Raffles. So itu yang saya takut, keinginan untuk tahu tentang ilmu itu atau sejarah itu hilang. Antara usaha-usaha yang ingin saya buat ialah untuk mencari cerita lama yang boleh dijadikan almost like a thesis untuk kita bercakap tentang topik ni. Tentang topik tanah air, tanah dan air itu jembatan kepada tanah-tanah yang terpisah oleh air. Itu macam kita sebut tadi, Melayu dulu suka mengembara, Melayu merantau, belayar dan pelayaran, kemahiran air itu yang sekarang dah hilang. Itu tanah adalah air. Skill kita. Kita ada tanah tapi air itu kita hilang. Sekarang kita semua fly kan. Yes. So but those are context yang buat kita, so Malays, kita sebagai seorang bangsa Melayu, this is our world, dan our world yang lebih, yang saya rasa perlu dan saya tak nak hilang, is to feel yang the world is beyond Singapore, Malaysia, Indonesia. The world bukan hanya tertakluk kepada the formation of the countries post 1965 ataupun 1963. So there's so many context yang hilang, yang saya rasa perlu untuk kita beranikan diri, dan kita tak perlu, jangan hilang rasa untuk nak tahu tentang sejarah tu. Dan mungkin kita, for whatever reason, kita segan dan kita silu dengan perasaan untuk ingin tahu tentang sejarah-sejarah itu. Lama, macam okeylah kita nampak filem-filem seperti Mak Kilau, tapi saya rasa konteks ni harus lagi lebih besar. Sama ada, dan kita tak semestinya jadikan dia sebuah filem. It can be in the form of essay, it can be in the form of documentary. I think you did a very good job with Hilang punya series. Those are important attempts untuk kita cari barang-barang yang hilang, dan kita kena berani lah. I hope I answer your question. Saya harap ada apa-apa kata terakhir dari kata pujangga lah. Kata-kata pujangga, kata-kata terakhir supaya kita jangan hilang semangat untuk lakukan sesuatu ke. I think saya rasa yang we need to re-establish our playground. So the perimeter of this playground, in our mind kita kena, kita cuba expand kan sikit. Bila kita expand sikit, then we say, apa benda yang kita kena buat untuk kita main dengan gelanggang yang sedikit lebih besar dari biasa. And then kita patut bercakap. We need to talk a lot, meet people, and then kita boleh cari how to connect this dot supaya kita punya gelanggang jadi lebih besar dan lebih besar. So itu je. Basically kita harus berani merdekakan fikiran kita. Yes. Itu dia sesekali drop. Kedeng. I hope from this we come up with something kan, takkan hilang macam gitu aja kan. Ya, kita ada orang post production juga kat sini. Cici dah jeling dia. Cici okey Cici. Okey. Terima kasih. Terima kasih Datuk Khairul Anwar Saleh kerana sudi bersama kami. Thank you so much kerana doesn't mind to hilangkan a few masa bersama kami. Hilangkan diri bersama kami untuk malam ni, dan kita rasa banyak manfaatnya malam ni. Banyak benda-benda yang kita belajar bersama, dan kita rasa
teruja. Okey, terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam Hilang. Jangan hilang. Mesti cakap dia punya tu lah. Lupa Okey, je. dia apa? Dia punya Tagline dia. Okey, Tagline dia. kita berjumpa lagi di lain episod. Jangan biarkan ia hilang, biarkan ia terus gilang gemilang. Kuhu.